motse o sa leng sellong batho ba bararo ba go hloka molato ba hlokofetse ka nako yo banna bao ba tsweletšego ba ihlamile ka dithunya ba ile ba thuntšha patlalatša go ba le bantšha mo ba beng ba kopane gona go kgetha mokhanselara wa ANC. Ba bangwe ba bahlano ba phologile empa ba maemong a wa tlhobaetšago. Beatrice Tlamini wa mengwaga ya 75 ke o mongwe wa bao ba lobile go maphelo a bona hlaselong yeo. Lapa la gagwe le re ga se tšhwe le tshepa seo se diregilego. Re utlwile bohloko, re ikopela thuso ya go pata mme wa rona ka kgotso. Ditona lekaleng la Tshireletso di tsogile di etetše lefelo la bosenyi le ba malapa. Kodwa o re ba beile maemo leihlo kudu mafelelong a beke a wa latelago a go ingwadišetša go kgetha. The JCPS will be working out a plan to make sure that we protect these elections. We're not just protecting political parties, but we're protecting the system. Because it's important that we must guide the system against this act of intimidation. This was a political gathering. The investigation has been taken by the politically tasked team that is dealing with those things in KZN. It will determine at the end of the day what was it. Ga ona motho ya tshwerego go fitlheng ga bjalo empa maphodisa a re a latelelana le mohlala.